Hadirin baka India kalayo ya kajing lai lot ke bapura haus nam khat kandai pa sau punyo na kajing sensyar ki British ar pusantali ki khasi state bila soy ya ka instrument of accession ha unai lar khat nyo tarik khat kandai pa sau pupra banete lok bat kari India kebala penti kena ban sumar ya kajing long tenrai bat kajing itho bakar pang ya ki pa rulom hanrei lasya penha penban ha war sensyar jong kejala Assam kami kajing tiang apirang kipat rilom kasi dan tiabat karo kajing tiang ya kajing syak slat no ya kajing long tenrai kajing do no ya kaktian tenrai bat kajing hap kelum lang hapo kajing sencar kikara semis kading kebaning kong tom kapapen me ya kajing dawa ban yo no ya la kajong kajala kelas dang na kikat pro kat ningot ki kena pulih ki babon kham tam na St Anthony's College hau khat kendai spa san pu art mandala pen kaya ka United Kasi Jantia Autonomous District Council kading ka baning kong tam kapen me ya kajing dawa banyo no ela kajong kejala kelas dang nagi kaptu kan nengut ki kena ki bahap apo ka Shatri Kasi Students Association ba dei namar ba sarkar Assam ha ka to por kala thong ya ki reungot ki member kinthop ya ki bam dei ki reulom banlong khot ha ka United Kasi Jantia District Council hau jileo apnyo tarik khat kandai spa sanpo art ki hajar ngut kilami ban persya bakan thup ya uba over hinyauta molen swear bat ki wei ban yakhi ban pentikna wa ulakam sanchar ha district council unlong kerpang na bantaki pa relo bar house nam khat kandai spa sanpo sa akhaning kong yaka Eastern India Tribal Union kaseng sanhima kabaning kong tam bandawa no yala kajong kajala Hakatura conference kinong yalam kom Captain Williamson sangma ulalum lang ya kipa dulong baro hakawai kajing perkhan ban ai ya ka memorandum syaka state reorganization commission bandawano ya ka jala ka bapura ka state reorganization commission kalawan banyo kejat hanong ba selong aus nam khat khandai pa san pusan baru ba over nyotaru ulalum lang daki hajar ngut kipat ba amadan yor ngat barhagri ka tingalang ru kami tanggawi kaso kata banyo na ela ka chom kejala hau khat kandai spa san punyo uba nyota ulajap ya to election syakalok sabha hakasyap jong usi arengko bat uladawa hapo ka yem parliament badai banyo na ya kejala ka bapura tangba hadirin bau Captain Williamson sangna ulapan yuso elade bat Assam cabinet kane ka jung khun dawa hill state kalapja no sport daya usnam kat kendai spa ropo ka Assam Congress kalapan menaba on pelong no kaktin Assamese kum kaktin kapupura jong kajala badai hukum hakane kapor kadeng kelas dang bat klang biang sasisian pat kiameli rulum kilahiyar syukino kimi jendat lagi jingyalang bat kami biang kajing bitar jong pai ba ujor manix em Captain William sangma bat kiwei ila resign no kikam kum kajing persa badai hauju senam kendai span rupau lami sakawai pat keseng kata kadek all party hill leader conference EPHLC kabobot yakasan perkat jong Mahatma Gandhi banyakhi takabajai jai kajing ki kayai beteng bad house nam khat kendai spa rupra ke HSPDP hakajing alam ba hopping stone lingdo kilai ki dakabasha thangan hakmat kayeng sa jong lan bad laingot kiri alam komuba brand bare Pak Richard M. Toy, baru Pak Rejoice Singh Khongsha, kilasa armet hakmat ke kerdap ke yang ulat, kum kajing persyak. Kat bagi senam gidangnya, kajing iki hill state kadang stang ban klan boru, namar bagi pai Pak Rulum, kidai jibril ki bathok batar, berkajing don kinong thok kon, kajing mi shibon tali ki kot khobor, patru kajing don kinong thau jung rai ban kesiuri. Ubak Bibi Lingdo, J.D. Portman, Margaret Barr, bat kiwei kilapan mi ya kijing tho kibapan kala ya kasan perkhat perdan jong pai ba rilom kikot khubor kum ka rilom mi ngi na UEM read house nam khat kandai span ru punyo ka jawai mail na LG Shulai house nam khat kandai spa san pupra hau khat kandai span ru phau unong san hima kini gide khendat na ki babon kikot khubor kibami kum ka rensan ya ka sor jing dawa jong pai ba rilom bat ki jingroi kum kari kasi ri jonga kadak ka jingjob
bat kawai na kijing ruai kabarang nyai kan mau hadu mentam ne ukan riam upna ubhoi ular kilalong kijing ruai bat kan im ya kan si etui bat kajing ya teli hau ya yong artre ka kendai spa nyau pau ka Meghalaya kalayo ya ka autonomous state Henry kinong yalam kimpat hon memar kampat de kejela ka bakpura ka HSPDP kala kentat ya kane walami kilama yong ha kajing wan yo kejat ka indiga kan ye hau kat kendai spa nyau pau ka EPHLC kala dawa bagi pat ba ikwa kejela ka bakpura om kejela ka barang sya apo kajing penyat serta asam hau no ka aku artre kat kendai spa nyau pau parliament kala snaan ya ka North Eastern Area Reorganization Act badai hangta Meghalaya kan salong no kejela ka bakpura Hakis kendai spa nyau ko lakha ya kajela Meghalaya kiyeng mane kilatiet ikibaje upat ba ulango ladam hakijing doai bat kiyeng kisam ladap da kijing roai kijing risa sadar Vallabhai Patel ula ainam bha ya kari hasi kabolok khat kari bunsyong kiblai baru Netaji Subhas Chandra Bose ru ujero bha ya kajing don karukom sensar khadar tenrai jongki pat rulum khasi bat garo katba kibor sensar karipan kim ken snap ya kane karukom sensar rulum Profesor Gigi Swal ula ong baka Meghalaya kandai kawai na kijela ban kentiu nam ya kari India Captain William Sangma ula ong baka jela Meghalaya kadon ya kaspa kapau ka babon barkala banlong kejela kabala bante ya kayo pat kabala ban pendap ya lade kanong rem kalong kajing kermen handai kajing tei kadang sakut kajing keli menta kalong hato ka Meghalaya kala kenjo ne am syakatong bar kajing lar jinga jong kejela katkom kajing angnut kinong yalam ki bahaswa kejongi ninum dei ban klan bai ka Meghalaya om shim la asngo bha ni handai dei namar kajing ya kon sitong jong ki man bareng